used to read and write stories and poems regarding life of others. Kung si kagaya mismo, kasla nagrikat because you need to recall all the details. Siyak ni Precious. And in this story, let me introduce my friends. Sam, Mary, and Noemi na naging part in this story. These are good names since inpahay ko the identity. Dito yung nag-start iti 2020. Noemi invited us iti lugar dang agpasyar. Kat gapu talakwat siya, pasyar ti amok. Kat without second thought, nagwanak nga dagos. Tukatit, napan kami kan Mary. It is almost 4 hours travel from the city. We enjoyed our stay. We met new acquaintances. Nanayunan man ang tika-chat kan katawag iti messenger. After di nagpanagpa-share mi dya lugar. Agaw-awis naman ang tada ti may met nga tourist spots iti ayanda. Kat gapo talakwat share ak. Kat kunak we will set a schedule isong dati next nga paglakwat siyaan mi noong December 29 of the same year. I received a missed call on my messenger from one of the guys I met iti nga lugar na nagpasyaran mi. Ni Sam. De missed call na tinagrugyan ti communication mi. In my day jala Trinidad kat ijay da nga nagmedya noche. After baro nga tawan, nagdamag na mabalin pagpasyaran dito Trinidad kat nagsuggest akmat karig ijay mabalin nga papanan. Kahan unay nga narikot. Kaputa GCQ tayo pa'y laang, tayo pasyar ko kano. Ijay nga nagrugi amin. Nagpaspas ti pa nagtulit iti panawan. Tayo jay kabaitan nga panagamamumi, kat kasla nga nagabayag kaputa every day till night ti communication ni. Kasla kami nga teenagers nga na mabalin, katag kakadwa kami, Ngamhanmat nga mabalin, tada kanya-kanyami nga trabaho. However, I appreciate him that despite his busy schedules, that he finds time to contact me via phone call or FB. By the way, we are on the same age. Every day, we share our daily routines. Once in the future, plans in the future until it reaches iti forever plan. Yes, we did share the stories of our own lives. Kat para kanyak awan matdakas na that we are both singles and available. Kan gapo tapno adda ikasta nga mangamamom ti may nga tao dapat maging open ka. Ada ti plans na pailangan ti biyag na and so do I. Almost a graduate kami iti kalendaryo. Namawan pa lang iti panunot mi, iti panag-asawa. Kaputahan mi pa nga naragpat iti so-called self-actualization. Uray kasi iti tawan mi. Ado iti similarities mi nga I think it is one of the reasons nga medyo mabilis na fall ako sa kanya. Nasingpat ka nagaгаtisuna o renuhan nga professional but he acts more than a professional. Based ay judgment kan panang amok kanya na. These attributes he possesses attested by his family members. Gaputain pa asidagdak iti family na. Uray no nag-ina dayuda nga miyaman kan apo social media. Kikit kumatat kanutap na mamamok ti future in-laws. Chu. May isa pa nga na-appreciate ko kanya na kat napakumbaba. Tano kunwari ak agpasugnod kat nalay nga mga ayaw ka nag-sorry nga uray no amok nga basal ko. No sikati babae, ma-fall ka talaga kanya na. Kaputan na singpat, nagagat, can honest, ta very open book tibiyag na. Impod no na ti katatao na nga awan ti adal na kat baka kanuhaan nga pumasa. Iso na iti standards ko tayo. I am a professional kanongam in baga kanya na nga not at all professionals are successful.
And not all professionals katawan iti may karite tibiyag ta. Depende iti pa nag-i-manage mo iti biyag mo. Naks. Iti pa nagtulit ti tiyempo, nagtulag kami nga road nga ikarkararag mi gaputa. Ti apo ti tumulong, bahit iti pa nagtungpal mi iti kanya-kanyang plano mi iti biyag. Sakbay mi nga sangwan ti pa nag-asawa. Gaputa I'm still studying on my postgraduate. Kat adamot ti kayat na nagpatan iti biyag na. I trusted his words and promises. Namsakbay nga nakitulag ka kanya na, kinasaokpay ni Noemi heart to heart, babae sa babae. No how is her heart towards Sam kat ko na manong lang kanuti, turing na kanya na. Naapay nga dinamag ko kat ex dagamin 8 years ago but still they are close as manong and adding, Tanoy calls him manong. Insigurado iti feelings na tamadik nga dati masakasaktan if ever man maging da kami. In bagakpay nga I am willing to forget my feelings towards Sam. Kumkunana nga they are friends. I insisted love is sweeter the second time around nga kunakunada. Kumkunana nga that happened 8 years ago. Katumultulong pa iso na nga mang ireto ka ni Manong Sam na. So I assume nga awan talaga. Namin anok iso na nga dinamag ng same response. Then I told Sam diyan baga kanoy mi tap na maging fair kanyak amin. Tamadik nga dati maditirik na kanyak. Tagakadwa kami kan nagmaring kitaan para kanyak kas nakaadal ka na mati. I want my relationship nga smooth kuma. Titaray na. Sam told me nga they are friends talaga. That their relationship ended. Isa nga friends talaga kano. Fast forward, kaputa I work from Mondays to Fridays. At dagijay days nga agbiyahe iso na Trinidad kat kasapula na tikadwa. Karkaroon na apan iso na iti big establishments kan offices kat mabuto nga mo kabutahaan iman nga nakaadal. No impakada na okay lang kanyak nga agpakadwa ijay may isa nga friend me. I mentioned above nga adakadwak nga napan ijay lugarda ni Mary. And of course, I said yes that I trust him and I trust my friend. Every time nga umaiso na Trinidad kat ni Mary tikadkadwana, kung sa anak nga nagpanpanunod ti Marie, I trust them both. Besides, I always share Mary, our happy and sad moments with Sam. Awan tinabati kanyak ta very open book iti story kan ni Mary, kat no daytime nga agpasugnod ak kan ni Sam, kat agit ited ti pieces of advice ni Mary, nang pakunwari gayam tabay ti panagkadkadwada, kat nagkakadevelopan pala sila nga, ilimlimad ni Mary kanyak for 2 months. In this case, anong tawag dun? Diba naglawag na pamamang ka sa dalawang ilog? And pangloloko ni Mary as my close friend. Confirm me tilaing ni Sam taam muna nga ag-ilimad. At dapat jay time nga nagpa-share kami, Sam, Mary, Noemi, and I. At nakita da Noemi and Mary how close I am with Sam. How we tease each other, how we had eye to eye together. Nasasaktan pala ang Mary na hindi ko alam. Tati amok at manong lang talaga tituring na kan Sam. Tada kami ti ada titulagan na. To shorten, inot-inot nga haan nga daily titawag ni Sam kanyak. Kamhaan ko nga napanpansin. Ta umadani mo ti closing ti school year iso busy-busy kami. Kati amok mat busy mat iso na ije garden na. Iso nga maawatak ngam gayam. Ije time nga kinabisik kat ije mat na time nga in focus na ka ni Mary. Timakin amo iti taray ti amin nga communication kan relationship me kat ni Noemi. Ti iso ti mang share ak. Kat iso namat lang gayam ti pang sharean ni Mary. Kumbaga iso na ti mediatress, bridge absorber me na talo, Sam, I, and Mary. March 30, jayan nga ikakat ni Sam iti anyaman nga nagtultulagan mi. I don't know the reason behind. Through text nga in bagana.
Han ko nga sinong sumbatan but rather I asked Noemi. She was hesitant at first nga na pinaamin ko. Ada talaga ti something da kan Sam kan Mary. Han ko nga mo no niya ti kastak so I don't have the boldness nga confront kan Mary. I don't know what to do until I decided to stop it and move on kaysa paspasakitak iti bagik. March 30. Technically, we withdraw ni Sam tinagtutulagan mi through chat. Kamhang ko nga ni-replyan ta anak nga ubing nga nakitulag kayat ko nga agtong-tong kami personal. Meanwhile, nag-message ni Noemi nga nagpa-Trinidad na April 1. I grabbed the chance to talk to her together with Mary. Idi nagsasango kami ay ask Mary apay nga naramid na di ay kanya katahan nga nakasungbat. Haan pa'y nga nagsorry nga isula ang itiyor orayak tapno lumagan ko maitiriknak. Pagakpay nga total dinadaan dati friendship ni. Ituloy da and I will release blessing to both of them. Basta dumawat ni Mary kanyak iti apology but I received nothing. Instead of humbling herself with inbagana, biktima kami nga duwa ngam I was not convinced. Ta from the very start ket amuna no anya ti ada kanyami. Taray ti relationship and communication mi. In share ko amin kanyana. I had lots of questions ngam nagpatingga nga questions. In bagbagak iti amin nga plano mi ken Sam iti masakbayan. Amin nga plano nga inbaga ni Sam kanyak kat in promise na matlanggayam kan Mary. But still I was betrayed. So nga di na magkumanon niya ti plano ni Mary. Tasya ka talaga I was very disappointed and hurt. Kuna ni Mary nga stop nanmat. So we agreed professionally and spiritually to rebuke him with love. Ijay mading inaramid ni Sam kanyami. Sigurado nga it will affect our close friendships. Nga because of the love of God we will remain as friends. Yun lang ta saan nga ekspektaran nga kasladya dati ti linangan mi. Ta iso natin ang dadali ti friendship mi. May sal daw kami nga nagtungtong that Saturday ti April. At that day matlang nga nagbiyahe ni Sam, nagpa-Trinidad at kilako tinatang na. Inbagakan na imi. April 4 at 4:30 p.m. we confessed and confronted Sam, and of course kas may isang lalaki luloko-loko kaakat gagawa ng defense mechanism isong hanging ladta tinagsasangwan mi nga upat. Gaputa kayat kun nga ag-move on, I block him on his phone number and messenger. Ijay gamin inaramid na kat I was very disappointed. Awan kami pa'y itinaunag nga commitment kat kinayadak nga niloko. How much more gayam na asawa kami, so I opted to forget and move on. Naghinayang lang ako sa mga moments na magkasama at nagplano kami nga plans and dreams written on the water gayam. Agpatinggak pa nito abangan yan to ti sumarunong nga mapasamak. Tetigam ni Precious signing out. Salamat iting kay panagtingay.